которые тащут рядом. Детский вход. Добрый вечер, поважаныя гледачы і чытачы сайта Наша Ніва. Сёння мы вядзем трансляцыю з парка імя Янку Купалу, і мы будзем асвятляць частку тых святкаванняў і урачыстасцяў, прысвечаных Дню незалежнасці Беларусі. Віншую вас таксама з Днём незалежнасці і нагадаю пра тое, што менавіта 25 жніўня сёння, што менавіта сёння 25 жніўня 91 года была дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі, быў нададзены дзяржаўны статус, канстытуцыйны статус у Верховным Савеце. Што цікава, дарэчы, большасць галасоў належалі прадстаўнікам камуністычнай партыі, но потым неўзабаве і дзейнасць самой камуністычнай партыі забаранілі. І вот з таго часу некалькі гадоў Дзень незалежнасці нашай краіны святкаваўся 25 жніўня. Ну а потым на рэферэндуме, які ініцыяваў прэзідэнт Александр Лукашенко, гэты дзень перанеслі на 3 ліпеня. І 3 ліпеня, это дзень вызвалення Мінска ад нямецкіх захопнікаў, святкуецца на дзяржаўным узроўні. А вось 25 жніўня святкуецца такой больш нацыянальна арыентаванай часткай грамадства. Вось зараз мы знаходзімся каля помніка Янку Купалу. Тут, значыцца, партыя, не партыя, даруйце, Малады фронт абвесціў конкурс вершаў Янкі Купалы, бо на думку вось арганізатараў вершам Янкі Купалы уласцівае такое памкненне да свабоды, незалежнасці. Таму тут будзе зладжаны конкурс, пасля чаго удзельнікі пройдуць па праспекце. Ну, ясна, з нацыянальнымі бело-чырвона-белымі сцягамі, і такім чынам яны плануюць надаць увагу вось гэтаму святу незалежнасці Беларусі. Да, и якость снимается. Итак, пакуль што можна сказаць, што народу літаральна некалькі дзясяткаў удзельнікаў. У прынцыпе, я думаю, што тут не было такіх вялікіх прыцязанняў арганізатараў для того, каб сабраць шмат людзей, бо калі вы чытаеце нашу Ніву, то вы ведаеце, што цэлы дзень, у прынцыпе, сёння праходзяць нейкія імпрэзы, канцэрты, прысвечаныя святкаванню Дня незалежнасці. Ну, таму вось некалькі дзясяткаў, каго тут можна значыць, ужо прыйшоў Мікола Статкевіч са сваёй жонкай. Прысутнічаюць тут таксама лідары Маладога фронту, прынамсі спадар Дашкевіч. І вось што цікава, просто каля помніку стаіць таксама стэнд, так, агітацыйны за кандыдатку ў дэпутаты Ірыну Дарафееву, беларускую спявачку. Людзі тут агітуюць, відаць. Добрый вечер, расскажите, что вы робите? Что у вас тут? У нас пикет у падтрымку кандидата в депутаты Ірыны Дарафеевой. А вас не засмучивая, вы тут стоите под дзяржаўнымі чырвона-зелёнымі сцягамі, а тут такая вот компания с бело-чырвона-белыми людьми с стягами. А вы ведаеце, что за день? Вот 25 жніўня? Да, 25 жніўня была принята декларация о незалежности Верховным Советом Белорусской Советской Социалистической Республики, так? Так, безумоўна. Вот ваша кандидатка, як думаете, она вот падтрымлівае саму ідэю суверэнітэт, гэта ясна. Я спадзяюся, што у нас не можа быць пытання з гэтым. А вот саму ідэю святкавання Дня незалежнасці 25 жніўня, а не 3 ліпеня. Ну, мы не размаўлялі з ёй по гэтаму пытанню, а чаму не?
Чаму не? Гэта дата ў гісторыі, якую не перапішаш. Гэта было, чаму гэта не надо прымаць. Як было і 22 чэрвеня 41 года, 9 мая 45-го. Чаму не? Гэта наша гісторыя. Добра, дзякую вам. Вельмі добра да гэтага. Дзякуй. Са святам вас. І вас таксама са святам. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Ну, вы самі ўсё чулі, у прынцыпе, вельмі узважаная пазіцыя ў людзей, якія агітуюць за Ірыну Дарафееву. Ну, што таксама варта адзначыць, недалёк, вот просто за спінаю помніка Янкі Купалы стаяць вот два аўтобусы поўныя міліцыі. Ось. Ну, а так, як звычайна, так. Тут прысутнічаюць прадстаўнікі сілавых ведомстваў, пры гэтым яны апранутыя так урачыста. Ось зараз мы вам пакажам некаторых, у прыватнасці, вот, кіраўнік там і мінскага АМАПа і іншыя кіраўнікі мінскай міліцыі. Ось яны так урачыста апранутыя, усе ў пінжачках, светлых кашулях, нібыта і насамрэч прыйшлі далучыцца да святкавання Дня незалежнасці. Ось, ну, зараз мы пагаворым тут з кім-небудзь з палітыкаў, вот, з Міколам Статкевічам, бо пакуль што яшчэ не пачалася асноўная частка чытання вершаў. Я паўтаруся, што арганізатары запланавалі чытанне вершаў Янкі Купалы. Ну і пераможцу там, канешне, будзе нейкі прыз. Добрый вечар. Даруйся, для нашай Нівы можна пару словаў? Мікола, а вы вот адзін з тых вот людзей, які, в прынцыпе, заспеў той момант пераломны, этой парад суверэнітэтаў, і вот калі мы дэкларавалі сваю незалежнасць, раскажыце трохі пра гэтыя падзеі, што тут вось адбывалася ў 91 годзе. Ось тут стоїть Олесь Арестович, Так, можемо познайомитися в той час. Я тебе питання Тоді відбувався ГКЧП. Советская империя, она опиралась на коммунистичную идею, галосность, эту подпорку, яка сперва развалила коммунистичную идею, яка не могла конкурувати, вона одушилася це робити. І було видно теоретично чисто, що Советский Союз повинен розвалитися, але теорія це одно, а у житті відбувалися зворотні дії. У початку 91 года каля Вільні танками душили, у Вільні каля танками, каля телецентра душили людей советские войски. Были страты великие у демонстрантов, у Баку сотни людей были застрелены. У Тбилиси людей забивали саперными лопатками мирных демонстрантов. Был так званый откат, и решил он выявился в этом ГКЧП, але коли ГКЧП потерпел поразу, зробилося зрозумілим, що верховної влади у Советском Союзе нема. Бо Горбачов, який був президентом Советского Союза, він оказався у такої принижальної ситуації, арештованого і визволеного своїм головним політичним конкурентом Єльцином. І гэта выклікала сапраўды той факт, што тыя рэспублікі савецкія, якія, як Прыбалты, дагэтуль яшчэ не аб'явілі палітычную незалежнасць, пачалі гэта рабіць. Першая это зрабіла Украіна, нам дала сігнал. А пасля гэта ўсе астатнія аб'явілі сваю палітычную незалежнасць. У Мінску гэта адбывалася наступны дзень пасля Украіны. Это вельмі хутка і дзякуючы таму, што тысячи людей стояли на площади, потребовали гэтага, і шмат намаганняў тут приклала і апозіцыя БНФ у парламенце. Іншыя рэспублікі, азіяцкія, яны таксама прыйшлі да гэтага толькі крышку пазней. І зараз усе, акрамя Беларусі, святкуюць гэтую дату як Дзень незалежнасці, акрамя нас. І это сведчыць пра беларускі рэжым. А раскажыце, вось, як удзельнік тых падзей, якія тады настроі былі ў грамадстве і якія настроі былі сярод афіцэраў, калі вось Беларусь ж прыйшла тады да незалежнасці, так, як лишилася, ну і як ёсць. Што тады людзі адчувалі, пра што думалі, пра што мроілі? Большасць людзей думала пра то, як цяжка жыць. І спадзяваліся, што вот калі там яны не будуць там аддаваць свае калбасы, мяса там і малако там у цэнтр, то ў іх будзе все добра. Кожная савецкая рэспубліка думала, што она нешта там аддае. Увогуле беларусамі пачуваліся недзе процентаў 30 грамадства і радаваліся этой незалежнасці. Трэць грамадства ім было ўсё роўна, а трэць была супраць незалежнасці. Але тым не менш гэтая падзея здарылася, мы атрымалі палітычную незалежнасць і проста само існаванне дзяржавы 25 год
А мы шмат рабілі для того, каб яе захаваць, вельмі баяліся яе разбурыць, выклікаць знешнюю агрэсію сваімі дзеяннямі, калі рэжым быў яшчэ слабы, нават можна было яго скінуць. Але як мы спадзяваліся, гэта паўза, проста існаванне, хай антынацыянальнай, але незалежнай дзяржавы дафармавала нашу нацыю. Зараз за 90% беларусаў хочуць незалежнасці, людзі лічаць сябе беларусамі, называюць сябе беларусамі. І ўрэшце рэшт, я думаю, раней ці пазней мы прыйдзем до того, што гэты дзень будуць салюты, парады і дзяржаўнае свята. Добра, дзякуй. І вось Зміцер Дашкевич пачаў ужо. Живя Беларусь! Живя Беларусь! Вот это сур'ёзная грамада. Мы бачым, што адшчапенцы таксама падцягваюцца некаторыя. І гэта добра. Няхай глядзяць на сапраўдны сцяг сапраўдных патрыётаў, якія размаўляюць па-беларуску, якія 25 год таму і сёння выступалі за незалежнасць. В той час, калі іхні прэзідэнт пад чырвона-зелёнай таянучай лез в Россию, кланяўся до самага апошняга часу. Сябры, мы абвесцілі, што пачынаем наше свята з святочных купалаўскіх чытанняў. Першае жадаючае, 2 крокі наперад. О, молодец, вот серьезно. Таким чынам, купалаўскія чытанні можна по памяти чытаць творы Купалы, пророка, паэта, публіцыста, драматурга выбітнага, без якога не можна уявіць Беларусь і незалежнасць Беларусі. Можна чытаць по памяти, можна чытаць з падрыхтаваных аркушоў, якія ў нас ёсць. Я думаю, кожны удзельнік чытання атрымае тыя ці іншыя падарункі. І мы рушым святочным шэсцем да плошчы незалежнасці. Той плошчы, дзе тысячы беларусаў 25 числа 91 года дамагаліся незалежнасці з забароны кампартыі. Такім чынам, вітаем Мікіту, правильно? Расход. Купало, 18-й год. Расход на всенародный грозный бурный сход. Иди, ограбленный закованный народ. Як роўны иди жыхар между роўных жыхароў. Отдай на суд свои все крыўды, слезы, кроў. О вечным катаванні здзеку доложи и покажи на курганы и на крыжи. И об раскопанных могилах не забудь, где курганы твоих там продкаў кости рвуть. Я гнали под себе паны и короли, я гнали прочь цары з радзімае зямлі. Як бацькаўшчыну твою режут на куски, як гибнешь с дзецьмі ты от катнія руки. Отдать и все на суд, на всенародный сход. Иди, ограбленный, закованный народ. Дякую. Живя Беларусь! Цяпер цудоўны патрыёт з цудоўным імём Богдан зачытае таксама твор Купалы. Павітаем! Хто ты гэткі? Хто ты гэткі? Свой, тутэйшы. Чаго хочаш? Долі лепшай? Якой долі? Хлеба, солі? А што болей? Зямлі, волі? Дзе радзіўся? У сваёй вёсцы. Дзе храсціўся? Пры дарожцы. Чым асвечан? Кроўю, потам. Чым быць хочаш? Не быць скотам. Живя Беларусь! Так, сябры, яшчэ смельчакі. Ё, давай, наперад. От, узняўшы сцяг уверх, узняўся Артём. Со святом. Час скликать ужо громаду на великую нараду, на великий сход. Хай рассудить, хай разважа, слово твердое хай скажа сам народ. Як жить мае, поживать у родным краю, у родной хате, як заводить лад. Як жить далей у няволі,
тиражиться новой долей, новый взнесть посад. Долго люди у день блудили, кривду, слезы, кров плодили, все не умели жить. А сьогодні уже не тое, усходит солнце золотое, ровно усім святить. Ходить ходором свет целый, смело вбитую день осмелую, в бой залепший час. Дык и нам, цапы и косы, час брать с вышек, поки росы вож не сгрызли з нас. Хай звоны зазвонят с жаром, хай музыка у струны удара, хей, повстань, народ! За себе сам постоять, и ты за батьківщину маті, йди, народ, на сход! Живе Білорусь! Ну, тим часом ось з'явилася міліція, бачите, некалькі одразу чоловік підійшли до Змітера Дашкевича. Ну, і він каже, ось, що не розуміє русської мови зараз. А тим часом читання віршу протягується. Слезно вздыхати, выйди на поле, на сенажаті, выйди споткать весну, скинь лохманы, что долгие веки ты волочила с костры, с полыну, выйди из-под дикой зимней опеки, что над тобою строилась деки, выйди споткать весну. Деток твоих сквозь кривдой сляпили, мучили, гнали без часу в труну. Казок вучили, что ты в могиле, только ж близ солнца здраду осилил, выйди споткать весну. Ясно, святочно у красы убярыся, птушкой свободной сягни у вышину, с солнцем злучися, зорами искрыся, песней распейся, славой окрыся, выйди споткать весну. Живе Беларусь! Живе! Протягивайтесь ці люди, читать вірші. Своему народу, тебе, народ мой, згибнутый у окова, с-под сердца песню гэтую пяю, и ускрашаючи минувшину на ново, выказываю тепершину твою. Сягни у давно заснувшее столетие, заслону дён утекших отхили, и глянь, як сёння твои живут дети, як ты живешь на прадедов земли. Дняпро и Сош, Двина, Виля и Нёман шмат могут, что у памяти сбудить. Ды пуши беловежской сумный гомон, послухай только, что ён гомонить. Твоими руками взнесены замчиши, глянь, зарастают диким полыном. По стен остатках ветер дико свисший, як бы пяе поминки бывшим днем. Пяе аб тым, як гэтыя байніцы край сцерагли на захад и на ўсход. Як с полночи разбойной чужаницы не мог замшискавы скрышить с ворот. Ты жил, ты пановал у края родным, сцярог от чужака из законы укладал. Звон вечавы сход скликаваў народный, и сход аб шчасці бацькаўшчыны дбаў. Сягоння усё спіць и зарастае зеллем. Сцярэш свой край, няма ні стен, ні рук. Званы вячовы змоўклі, анямелі. У ярме согнули люди плечи у круг. Чужак дикун, крывёю упившись свежей, запрох тебе у няволю, в батраки, и твою мать и батьківщину реже, живую рве на части, на куски. Сынов твоих растеял по всем свете, як птушек ястреб з гнездов разогнал. Батьки детей, а батьков своих дети сярод могил шукают и канал. И мерцвяков знаходят. А живые, як мерцвяков поглядых и жыццё. Проклёны толькі шэпчуць векавые, ды вечнае чакаюць небыццё. Упаў народ, змарнеў народ, забыўся, як бацькаўшчыну, як яго завуць, як падарожны без пуцця знябыўся, як сирота, якой нідзе заснуць. Паўстань, народ, прачніся, Беларусі, зірні на бацькаўшчыну, на сябе, зірні, як ворог хату и землю раструсил, як твой навала злыдняў скарб у грабе. Паўстань и глянь, як зяют скрозь вогнішчы, як носятся всецветных змен вихры, як на старога быту попялішчы, свет зацветае новая зары. Паўстань, народ, для будущей несчастья ты строй, как пут не строю больше суседу. Не дайся в гэты грозный час пропасть, пропавший не потешить счастьем свет. Свою могутность покажи ты свету, свой край, себе у пашане медь примусь. Паўстань,
Народ з крові і сльоз клич гэтым. Сябе чакае маці Беларусь. Новым поколением на наше место пропадать. Все прошли, четверна, дела, минуту с нас не осела, покинуть чистый мир и сад. И мы по-давнему лишь смело, мы не власть. Слушай, пошли. Назвали, и добровольно, без минут, сами собой не воспевали. Конечную печь друг и рук, если покинуть на память, мы песни гэтаких смогли, яких можно было взять, что мы свободными были. Дают указания некие. Леди у штатским. Ну и тут вот присутнічують у нас назиральники АБСЄ на акції. Так само. Декламуються ще вірші для помніка Купали. Добрый день. Артем вы, так? Добрый вечер. Вас представили, по-моему, Артемом. Так, а вот расскажите, вы как бы молодой человек, вы, видать, не народились, если не ведаю, народились на той момент, когда вот приймалася декларація про суверенітеті. Чому? Да, уже народились. Да, ну ви, видать, не усвідомляли, ясна справа, що там відбувається. А от чому ви прийшли, ну і ви росли, видать, уже коли День Незалежності, це був 3 липня. Ось, чому ви сюди прийшли, от на 25 жнивня і віршного читали Купала? Вот расскажите. Я вырашыў долучыцца, бо палічыў гэта вельмі добрай акцыяй. Ведаеце, я з дзяцінства, я памятаю, у меня ў памяці адклалася тое, што я ў дзіцячы садок хадзіл, і гэта был якраз такі момент такой невялічкай беларусізацыі. У мяне нават ёсць кніга Вінцука Вячоркі пра герб і сцяг для дзяцей. І там, дзе тлумачыліся легенды пра тое, адкуль узяўся наш чырвона-белы сцяг. То бок, у пэўны час потым я гэта все ўзгадал, я глядзел на сітуацыю і глядзел, чаму я жыву ў краіне, дзе не ведаю сваю мову, не ведаю сваю гісторыю, не ганаруюсь гэтым. І мне гэтага, я адчуваў, што я так не хочу. Я пачаў гэтым разбірацца, і я знайшоў, што ў Беларусі вельмі багатая гісторыя, вельмі цудоўная спадчына засталась. Гэта і замкі, і кнігі, і спевы, і літаратура. І ведаеце, што я быў вельмі здзіўлены, што народ гэтым не карыстаецца, што народ гэта зневажае, не разумее гэтага чамусьці, нават саромеецца, разумееце? І я не мог. Я калі ехал, ведаеце што, раскажу яшчэ такую краткую гісторыю. Я прыехал аднойчы ў Расію на фестывале, аднойчы пазнаёміўся з расіянамі, сказал, што я з Мінску, з Беларусі. Ведаеце, они мне пачалі так цікавіцца. О, ты з іншай краіны, распавядзі нам, як там у вас? Я ім пачаў распавядаць, такой думаю, ну трэба ж ім как-то так показать. А оказывается, што я на той момент нічога і не ведал. І яны меня запыталіся: слухай, у вас же там свой язык, а ты можешь что-нибудь там сказать? Ім самим было цікава. А я ні бэ, ні мэ не мог. І мне так стало соромно, што яны самі цікавіліся з такой, ведаеце, я бы сказал, с повагой. Им сапраўды цікава было, што я з іншага народу прыехал. І я ім нічога не смог сказаць. І я прыехал сюды з сорамам. Я ўзяўся за тое, каб выпраўляць гэту памылку. Я пачал вучыць беларускую мову, пачал вучыць беларускую гісторыю. І калі я куды-нибудь еду і прыязджаю, я кажу, што ёсць такая краіна Беларусь, у якой ёсць свая мова, свая літаратура, свая культура і свая багатая гісторыя. Я гэтым ганаруся і дзякую Богу за тое, што нарадзіўся менавіта ў гэтай краіне. Добра, дзякую, вельмі эмацыйна. Дзякую вам, Артем. Ось такая іронія лёсу. Бо, як мы ўсе ведаем, за часамі расійскага панавання беларуская культура, мова прыгнечвалася, але вось узор Артема паказвае, што чалавек прыйшоў да беларускасці, пабываўшы ў Расіі. З панылымі тварамі хлопцы на пікеце Дарафеевай трымаюць чырвона-зялёныя сцягі.
Ну, а верши по-ранейшим читают. Здесь и человек 30 тут присутніше, я б сказав. Може бути трохи болі, але не на шмат. Ну, ось тут когось уже. Что это Ваша такого фамилия, может имя, быть? отчество? Моя фамилия Чернявский, зовут Алексей Вельми Анатольевич. приємно. Я участковый инспектор. Я не понимаю, Если чому вам, ви встановлюєте если вам личності? вельми приємно, назовите Ви свою фамилию, имя, некого отчество. тут шукаєтесь, я не розумію вас. Я господа. сотрудник милиции, я подошел к вам, Так, представился. я розумію, а на що вам моя личность? Для того, чтобы... Може, ви мене чимось підозрюєте? Да, вас подозреваю в совершении административного правонарушения. Яким? Участие в несанкционированном митинге. А где вы Этот бачите? митинг не санкционирован. Я довожу до вашего сведения. То Я есть вышел, не прочитал разрешен людям Мингорисполкомом. Участие в нем Это не участие. является административным правонарушением. Это не участие, я нікого туди Вы не понимаете? закликав. Я розумію. Ответственность за него предусмотрена статьей 23-34 Але ви Кодекса мене розтлумачите, об административных будь ласка, правонарушениях що я Республики зробив Беларусь. Приняли участие в несанкционированном митинге. На мой погляд, я не понимаю. Понимаете? Потому что я пришел, почитал стихи. Вас Коли- вызовут в Центральное РУВД для ознакомления с составленным в отношении вас протоколом. Вам понятно? Добро. Все, до свидания. А як вас... Добрий день, а ви вірші читали, я так розумію, так? А після чого до вас от підійшла міліція? Ну так, і я навіть не розумію, чого вони подошли, тому що, ну, насамрэч, коли ви вийдете почитати вірш того ж Пушкіна, русского письменника, то я думаю, до вас не подойдуть і не будуть складати протокол. А коли, ну, просто люди прийшли святкувати праздник, ну, який насамрэч являється праздником, святом, перебачте за мой білоруський, але я ще трохи ось хвалюся. І я не розумію, чого до мяне падыходзіць. Я нікога не заклікаў, я прыйшоў, гэта моя гражданская пазіцыя у нас. Ну, як, по-вашому, от сама формулёўка, значит, читание верша у Купалы не санкцыянаванае Мінгарвыканкамам. Ну, я не ведаю, мне гэта дзіка, каб Купала сам гэта чуў, што я за яго вершы будуць прывлякаць да нейкай адветственнасці, адказнасці, то вось. Добре, ну а розкажіть, чому от ви прийшли 25 жовтня святкувати, а не 3 липня ви святкуєте? Ведаеце што, просто, ну я тоже раней такі... Раней тоже не, я боялся, что, а сегодня я понял, что, ну, бояться не треба, потому что люди, народ наш, и он такі рахмяны, говорять, але треба, ну як вам сказать, я трохи хвалююся, тому доволі складано. Треба, ну, починати з верші, хоча б вчити верші. Я ні до чого не призываю, просто, как люди вчили верші, чули, что знали, что у нас есть помимо других поэтов, яких нам, ну, не навязывают, но яких нам показывают в школе. Конечно, русская классика, это вельми добро, але надо показывать народу, каб народ собирался, каб читали верши, например, каб яны ознакомлялись с гэтым, каб понимали белорусский дух. Вось, а я думаю, больше всего, больше страшно. Тоже будут арестовывать? Я думаю, так само. Коли яны будут выступать, Если я они думаю... на что запретили Янку Купала? Я думаю, что это треба робить, каб не забывались наши, як говорится, то, что самое страшное робится теперь, потому что убивается наша культура, а все остальное можно поправить. Там... Добро, дякую. И рушим святковать. Ось пані Ніна Бадінська подтягивается. Это головная наша зброя у боротьбе з режимом. Окол поломаних жандар. Окол поломаних жандар, слюнем зарывшийся в нору, сидит российский чинодрал, слуга отечеству, цару. Ён снить былую моц и шир, цари, царицы, церквы, трон, погромы, каторги, Сибирь. О, Русь, прими раба поклон. Тебе такой служить погроб не кину я и растерзать не дам. Державности, о плоть, тебе, ядиную, о мать. Здарма ж двуглавый твой орол праз веки у киптерох тримав. Мільйони убогих хат і сел, рабов мільйони. Не здарма у твой ланцуг были, о Русь, уплетены з усіх боков. Країна, Польща, Білорусь і сотні інших язиков. Тепер, що бачу я кругом, посад мовкливий збуран скрозь республіки, без язиком з їх лезе кожная всерйоз. А ти,
О, русский мой язык, мой общерусский, у форме, мой общерусский, что с тобой? Тебе слухмян был мал велик, был славен ты своей клятьбой. Тобой сам самодержит царь, писал ланцужный свой До міліції закон, звертається что господар мать Дашкевич. Русь есть и жандар усей Европы. И свой сон снедали гэты царадвор, коли надыдзе яму день, и знов под лёзга царских шпор свой распростерти черный тень. Ён, гэты скинутый сатрап, не зная, что в свободе жить, ему дай виселю дыкап на ее языке всел душить. Не по нутру, як смерть ему, что белорусское дитё бяжить у стюжную зиму, у школку спознавать життё. Збояўся, что хлопец малы, молодофронтовца ён сын, у родной мове учиться змог. О, стыдно, русский гражданин! Язык твой царский он тебе, не выража, спокойный будь. Тебе твоим же у клятьбе ён не забудя помянуть. Былых не выкличешь веков, и ты Москвы коронной гразь. Порваных не скуешь оков, с якой брехнёю не влазь. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Такий емоційний вірш прочитав господар Дашкевич, звертаючись до співпрацівників міліції у Темліку. Теперь те, кто читал Купаловские верши, просим на сцену. Всех на сцену, коли ласка. Кстати, в это время могут подойти милиционеры и по очереди всех переписать. Здесь читают стихи Янки Купала. А к какому мероприятию, я думаю, что это связано с провозглашением независимости 26-го. Докладно. Да, 25 год державной да, независимости. да. Вот я думаю, это мероприятие приурочено, но зато я поняла, поскольку вообще на такие мероприятия никогда не ходила, как зачищают вот это все пространство. Что вам больше подобается? Как святкуете и защищаете? А вот, я не знаю даже, как сказать вам, что, наверное, удивление, с одной, удивление, что вот такой харизматический молодой человек, и, наверное, еще удивило, что вот на такие мероприятия выделяются силы для наведения порядка. Вот это мне тоже удивило. Что тут такое? Экстремизм никто не призывает, в принципе. Янки Купала стихи читают. Вот так. Що для вас, як вам подається, ці важне це свято, ці треба буде його святкувати? Як вам, як ви думаєте? Я не знаю, как это как нам подняться с колен и наверное, важно, да, важно. Почему? Потому что я еще думаю, что я трусливая, я не пойду. Я старая и не пойду. А вообще это все нужно, потому что меня удивляет, уже так молодой человек говорил, и я говорю, стихи Пушкина, который создал литературный язык русский, превозносят, а стихи Янки Купалы, который тоже создал белорусский язык, но почему-то становятся они вне закона, да? То есть, может быть, наоборот, наградить этих хлопцев, я не знаю. За те, що вони несуть. Ось це слово належить жінці, яка тут просто каталася у парку на ровер і ось випадково потрапила на читання купаловських віршів. Присутніше тут так само мистецтвознавця Сергій Харевський. Ён як відавочца. Добрый вечер, господар Сергей. Ці можете нам рассказать для нашей Нивы, як відавочца тых падзей,
Вот, жылі ў той час, калі жылі в сэнсе на свае вочы бачылі вот той працэс, так які папярэднічаў устанаўленню незалежнасці і ўжо потым, калі мы здабылі. Вот раскажыце, просто якія настроі тады панавалі ў 91-м годзе, вот жнівень месяц, што вы тады адчулі, вот вы персанальна? Нагадаю нашим маладзейшым глядачам, што не было мабільнай сувязі, не было кампутараў, не кажучи уже про интернет. И, адпаведна, информация передавалась в литеральном сенсе з рота ў рот, вусна. И уявить себе, что отбывается на 56-й частке света, не мог ніхто, ні на якім узроўні. И тому многое робилось легко, и был таки кураж, было адчуванне такой нечуваной свободы, незнаной, и невядома, что нас чакае в завтрашні дзень. Гэта было ва ўсіх. Я не помню настрояў сярод людзей, которые надта боялись. Это уже задним числом пачыналі людзі впадать в скруху з нагоды там распада Советского Союза ці там нешта яшчэ. Тады это просто не вычувалася. Не вычувалася ни масштаб падзей, ни реальность того, что отбывается. И, конечно, катализатором всего этого стала так званая ГКЧП. Пасля падзей, звязаных в Москве з гэтым ГКЧП, свет уже ніколі не мог быць іншым. Тому что сярод іншага открыўся поўны паралюш улады. Ну а то ў Беларусі якія былі настроі? Вот у дзень прыняцця дэкларацыі. Настроі, ну я думаю, не надта памылюся, калі скажу, што адсоткаў 90 народу займалася бытавымі клопатамі і спрабавала неяк карміць дзяцей, даваць сабе рады, звадзіць канцы з канцамі. Заробкі былі мізэрныя, дэфіцыт быў на ўсё, людзі кінуліся на дачах садзіць бульбу, там карчаваць кавалкі леса, займаліся закаткамі, займаліся хто чым, нехта нешта шыў, нехта нешта ляпіў, нехта нешта рамантаваў. И вся краіна змянілася, і таму для мяне урок тых падзей, я быў сведкам падзей в Літве, і сведкам падзей в Азербайджане, в Грузіі, я бачыў, што гісторыя рэч нябачная. І тое, што пасля мы дазнаваліся, мы разумелі маштаб того, што адбылося. Гэта разумелі адзінкі. Я думаю, не помилюся, калі скажу, что и не все депутаты Верховного Совета разумели, что яны зрабілі. Тады это успрымалася як, такое, как клуб, как гульня, нейка інтэлектуальна. Ну, добра, дзякую вам за ўспаміны. Тым часам людзі ўжо рушылі ад помніка Купалу і пойдуць, відаць, да помніка Поласу. Па праспекце. Уздоўж праспекта Незалежнасці, вось узняўшы бела-чырвоныя сцягі, каб нагадаць мінакам, тым, хто будзе ісці насустрач пра дзень 25 жніўня, пра падзеі, звязаныя з ім. Ну, тут і не дадалося, і не аднялося удзельнікаў, недзе чалавек 30. Сярод іх это я кажу вось конкретно про удзельнікаў. У суправаджэнні калоны, конечно, ідуць прадстаўнікі сіловых ведомстваў, вось людзі ў цывільным здымаюць. Ну і ўжо пачалі скандаваць «Жыве Беларусь» удзельнікі, але пакуль так не ўпэўнена, вось 3 разы пракрычалі, да і ўсё. А продаж отбудется? Это невядомо. Если будет, я хочу сказать, как не было продажу. Колона тут вельмі такая розная, тут і моладзь, і людзі сярэдняга веку, і сталога, але больш ж сярэдняга і моладзі.
Он на незалежность. Ну, але ось ви бачите, що йдемо не до помніка Купалу, а от у бок площі Кастричниці. На площі Незалежності рухається колонна, а у інший бок. Место, где это свято. Пакуль що стоїмо ми каля насупрадзяржаўнага цирку. Я не ведаю. Ну, як ви не видаєте, ну, А зараз ми підійдемо до назиральників АБСЄ, спитаємося. Добрий вечір. Добрий вечір. Я з белорусской газеты «Наша Нива». Можно вот вам вопрос как наблюдателю? Просто наблюдаем, мы комментарии давать не можем. У нас просто как бы методология такая. Мы являемся просто наблюдателями. Ясно? Дякую. Ну, представники назиральники АБСЄ не коментують нічого, ви самі все чули, їхню позицію. Ну там, короче, определимся. Давай это вот завтра все вопросы представим. Ну давай честно, если давайте группу. Нет, если что, здесь Спадарились. Добрый вечер. Наша Нива, ведем прямую трансляцию. Вот ви тут недавно дали і джазу у Гігіна. Ось, і той, хто читав нашу Ниву, веде історію. Ось ми зараз поговоримо з спадаром Олесем Лягвінцом. Вот, Олесь, розкажіть, уже от кілька років прийшло з здобуття незалежності? Ці ми з нею скористалися наповницю? От, як ви думаєте? Наповницю вельми мало з чого можна цілком скористатися. Але незалежність у кожному разі, можна так сказати, принаймні частково відбулася. І гэта дата одна з важных. Так, я лічу, що разом з 25 сакавіка, 27 ліпеня, гэта таксама важная дата, калі мы кажам пра станаўленне, аднаўленне беларускай дзяржаўнасці. Можна, конечно, наракаць на тое, якой ёсць гэтая дзяржава. Яна сапраўды ёсць, можна так сказаць, уродлівай, але ёсць грамадства, ёсць народ, ёсць людзі. І дзяржава гэта з аднаго боку, можна мець два разумець, з аднаго боку гэта проста палітычныя інстытуцыі, і мы ведаем, якія гэта палітычныя інстытуцыі. А з іншага боку, дзяржаву утварае весь народ, вся супольнасць, супольнасць грамадзянаў. І тут можна сказаць, што у Беларусі ўсё ж такі існуе прынамсі пэўная супольнасць грамадзянаў, якія вельмі цэняць гэтую незалежнасць, якія гатовы яе адстойваць, якія шануюць мову, іншыя атрыбуты, прыкметы дзяржаўнасці. І тут выклік наступны, каб такіх грамадзянаў, такой супольнасці сталася крытычная маса. І тады мы можам казаць пра незваротнасць нашай дзяржаўнасці. Можна удакладніць. Мы ўжо гаварылі з відавочцамі тых падзей, так, у 91-м годзе. І з спадаром Харэўскім, з спадаром Статкевічам, у іх там у рознай ступені песімізма яны ацэньвалі колькасць людзей, якія ўспрынялі дэкларацыю аб незалежнасці і незалежнасці штосьці станоўчае. Спадар Сергей Харэўскі сказаў, што это недзе 10%, Мікола Статкевіч больш пазітыўна сказаў 30%. Як вы думаеце, а колькі вот сёння ў Беларусі людзей уяўляюць вось эту каштоўнасць, якой мы вот валодаем, да, незалежнасцю там, бо колькі народу і марыць, тыя ж курды так ваююць за гэтую незалежнасць. Мы вот ні з кім не ваюем, а здаецца вот па колькасці, нават мяркуючы тых людзей, якія сёння вот і святкуюць, ну вот здаецца зусім мала такіх людзей. Вы як думаеце? Я думаю, што
Магчыма, да крытычнай масы гэта яшчэ не дайшло, хаця такіх людзей шмат. Проста выказванне палітычных меркаванняў у Беларусі у нечым заблокаванае. І таму мы не можам казаць, што не можам реалістычна ацэніць, колькі такіх людзей. Па выніках уласнага абыходу кватэраў і даволі частага кантакту з людзьмі, могу сказаць, што у грамадстве становіцца ўсё менш і менш тых людзей, якія шкадуюць аб знікненні Савецкага Саюзу. Усё ж такі ідзе змена пакаленняў. І ёсць уже цэлая генерацыя беларусаў, якія не ведаюць нічога іншага, апроч існавання незалежнай Беларусі. Так, вельмі своеасаблівай форме. І такая рэч, яна дарма не праходзіць. Скажем, дзяржаўнасць цэнтральнаеўрапейскіх краінаў была адноўлена альбо напрыканцы, альбо пасля 45-го года, альбо на пачатку 90-х, канцы 80-х гадоў са згадкаю ранейшай незалежнасці. Давайте мы пошукаем астатніх пастаянных. І традыцыя незалежнасці, традыцыя дзяржаўнасці і ўсведамлення сябе як часткі супольнасці грамадзянаў, якіх яднаюць пэўныя, можна так сказаць, і культурныя і таксама палітычныя рысы, я думаю, яно пашыраецца ў Беларусі. І гэта добра. Нават, як бы там ні было, Лукашенко гэта таксама беларускі феномен. Адмоўны, відавочна, вельмі своеасаблівы, які нанёс велізарны ўрон гэтай дзяржаўнасці. Сёння яе нібыта бароніць толькі з сваіх уласных інтарэсаў, але вось тыя, нават сам факт таго, што Беларусь такі дыктатар, гэта беларуская з'ява. Так? І нам яе трэба пераадолеваць. І галоўная праблема, хаця не то, што у нас ёсць дыктатар, а што яшчэ шмат каго з нашых суайчыннікаў у галаве ёсць дыктатура і аўтарытарнае мысленне. Добра, дзякую. Каментары. Ну, тым часам мы вось уже выходзім на... Я думаю, што... Не записывается. Так, я думаю, што мы далей будзем супрацоўніць. Итак, мы вот уже вышли на Кастрычніцкую площадь. Ну, люди скандуюць, ідуць, конечно, вельмі так расцягнутая колонна. Можна сказати, що людей так навіть трохи додалося. Вот, принаймні, мені так здається, що чоловік 50 докладно йдуть. Ну, тут есть люди, конечно же, конец і працоўнага дня. Ось некі люди на площі ходять. Хтось глядить. Это на кино снимается, это первая особа. А он так злой. Тут вот стоять именаки, молодые люди. Добрый день, газета «Наша Нива». Вы вот ведаете, чему люди идут, несут это стихи, что за день 25 жнюня? Амаль что не. А мы не памятаем уже. Ага. Ну, ясно, да. А вот день незалежности Беларуси коли святкується, згадаєте? Амаль не святкуем. А коли, в принципе, святкується на державному уровне, вы ведаете? Не памятаем. Ну, это 3 липня. Это день вызволения Минска от... Да-да, а декларация об державном суверенитете коли принятая была? Не памятаю. Ну, 25 жнивня 91 года. Будете ведать, а мы вот пошли догонять. Сегодня вот потлумачили мы вот трохи дзяўчыне, что сегодня святкуется День незалежности. Вот вы сами бачите, что, ну, конечно, тыя, хто маладзейшыя, уже и не вспомнить, что и не ведают, что этот день некалі святкаваўся на дзяржаўным узроўні як Дзень незалежности. А хтосьці можа просто, да, и не ведаць. Ось бачите наперадзе колонну. Ну, як колонну. Некалькі десяткаў бела-чырвона-белых сцягоў тых людзей, якіх несуць, скажем так.
Ну, мы выходим уже на довольно-таки вельми живий участок вулиці. Тут акуратний виход з метро. І от доволі шмат тут мінаков. Добрий день. А розкажіть, от для нашої Ніви, чому прийшли сьогодні на 25 жнівня? Ну, у першу чергу, тому що це, як ні круті, дата, яка важна для кожного білоруса. По-друге, у наш нелегкий час, коли люди всі вокруг бояться усього і усіх, я лічу, що ті люди, які не бояться, мусять солідаризуватися, і акція Молодого фронту – це те мероприємство, яким я просто бачу необхідність прийняти уділ. Добре, дякую. Добрий формат. Ну, знову на проспекті Незалежності з'явилися національні білоруські стяги. Конечно, це тенденція прошлого года, ось роздає стяжки. Містер Дашкевич. Можна одного, дякую. Некоторые люди и сами просят. Это шкодная звучка. Со святом незалежности, 25 год незалежности. Это наш всякий еще вернется, правильно? Живе Беларусь, кидай курить, да, все. Живе Беларусь. Вернется еще. Ну, ви самі бачите, от, що люди тягнуться за стужками у кольорах національного стягу. Скажи, мистер Сябры, живе Беларусь, днем незалежности всех. Так, ласка, вот тут несколько штук. Одно. Ну, раздадите сябрам. Дякую. С днем незалежности. Это наш стяг и верница. Все, это значится вам, это вашим женихам. Как все было выполнено, я проверю. А ви, дівчата, ведаєте, що сьогодні святкують ті люди, що прийшли тільки що по проспекту? А що за день? Что? А, ну що вони святкують? День незалежности. Молодці. Дякую. Ось так, мистер Дашкевич просто уривається у літні мансарди ресторації і роздає бело-черно-белые стужки. При этом колонна уже, конечно, далеко пошла, але у Змісера ось є ще цілий заплечник этих стужок. Так. А кольки ви вже сьогодні роздали стужечок? Ну, ну, кожную акцию по несколько сотен. Минулую 500 было. Калиласка больше сябрам, знайомым, все, живе Беларусь. На эту, здається, каля 300 пойдем. Минулый раз 500. Сябры, с днем незалежности, стяг, який вернется, не соромеемся. Наш стяг, живе Беларусь, и он вернется еще. Калиласка, возьмите, живе Беларусь, с днем незалежности. 25 год незалежности. Калиласка. Да, Калиласка. Так, с днем незалежности. Берем стужки, стяг, який вернется еще. Не бачу радости на ваших тварах. С днем незалежности. Наш стяг, ну что вы, понять. Паненки, Калиласка. Тим часом утворилася навіть невеличка пробка. На жаль, ми гэта вам не показали, але я можу переказати. Спинилася машина для того, каб узяти бело-червоно-белую стужку, але от мужчина тягнув кіроўцу, але яна упала.
І, знаєш, це гэты час, які спатрэбіўся для того, каб падняць эту стужку і аддаць што ж таму машыну. Ну, ўжо паспела так набрацца добрая калона машын за гэта, і яны так уже пачалі абуральна сігналіць, але атрымаўшы стужку, так, такая вот невеликая пробка зникла. Все, иду к тебе. Ой, молодцы, Беларусь. Наш Саня верится. Сабры, ну что такое? С Днем Незалежности. Сабры, с Днем Незалежности. 30 гривен. В Макдональдсе такая... Гамбургеры до добра не доводят. Ну так, треба адзначыць, што сапраўды на мансардзе Макдональдса ніхто не ўзяў стужачкі. Всякие верницы, с Днем Незалежности, Беларусь, живе! Дайте открыть это гадость все. Кого? Всякие верницы, с Днем Незалежности. Супер, молодцы. Сабры, всякие верницы, с Днем Незалежности. Ну, а тым часам калона з бела-чырвона-белымі сцягамі ўжо недзе каля будынка КДБ. Зараз мы будем их доганяць. Пакуль мы вам показывали, як люди реагуюць на раздачу бела-чырвона-белых сцяжкоў у цэнтры Мінска. Что? Ну і прям тут вось у пераходзе падземным таксама Зміцер Дашкевіч раздае стужкі ўсім, кому можна. Нагадаю, што мы адбываемся на купальскіх чытаннях, як назвалі гэту акцыю арганізатары «Малады фронт» у гонар прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце 25 жніўня 91 году. Сёння некалькі дзясяткаў людзей сабраліся каля помніка нашаму народнаму паэту Янку Купалу, дзе прачыталі вершы, а цяпер вось ідуць па праспекце з бела-чырвона-белымі сцягамі, гукаючы «Жыве Беларусь», для того, каб нагадаць людзям пра гэты дзень, пра падзеі, якія прывялі да таго, што сёння мы жывем у суверэннай рэспубліцы і незалежнай. Добрый вечер. Это наша Ніва. Мы тут працуем в прямом эфире. Вы ось бачите, там колонна напереди пошла людей с бело-чырвона-белыми стягами. И тут ось так само человек раздае бело-чырвона-белые стужки. А вы ведаете, что сегодня за день, ось 25 жніўня? День незалежности. Цудоўна. А откуль вы это ведаете? Бо у нас же святкуется 3 ліпеня заведено. Я увидел даты, то есть, 3 липеня это, так сказать, как бы неофициально, но вот, честно, даже не знаю, как точно сказать. Это день, когда вызволили Минск от немцев. Так. А 25-го, когда принята декларация об суверенитете. Во! Добре, дякую вам. Мы бачимо, що все, що ось молодь некоторі ведають. Коли дзяўчынка на Кастрычніцкай плошчы не ведала, то тым часам мы доганяем колонну, она уже недалеко. Зміцер Дашкевіч застаўся недзе там ззаду і ось яшчэ раздае стужкі, хоча раздаць усе, весь заплечнік, у яго там іх, відаць, не 1 сотня, можа нават 1000. Ну, а колонна, нагадаю, рухається до Дома Урада на площу Незалежності, акурат. У День Незалежності
яны мусять скончыць акцыю на плошчы Незалежнасці. Вось так. Все, ничего не сделать. Ты что, хочешь до дна? Ну вось, можете бачыць некалькі дзесяткаў бела-чырвона-белых сцягоў там над галовамі людзей, якія іх трымаюць, лунаюць. І мы ўжо набліжаемся, падыходзім да плошчы Незалежнасці. Ну, колонна просто не стоит, она разбита на две часткі, палова людей уже перайшлі вуліцу і падбадзёрваюць тых, якія яшчэ чакаюць на светлафоры крыкамі «Жыве Беларусь!». У ар'ергардзе, увесь ар'ергард калоны складаюць прадстаўнікі сілавых ведомстваў, якія вось далучыліся да калоны, якая святкуе Дзень Незалежнасці. Зараз подойдем до молодых девчат, которые идут в колонию. Девчата, добрый вечер. Газета «Наша Нива». Вот скажите, чему пришли сегодня сюда? Мы не сюда пришли, мы просто идем. Вы не с колонной? Цудоўна. А вы ведаете, чего вот эти люди идут с бело-черно-белыми стягами и кричать тут? Не очень. И что за день 25 жніўня, что отмечается, так само не ведаете? Живе Беларусь! Ну, вось так не намерана, але колонна поўніцца за рахунок людей, якія вось так само просто ідуць по праспекце. Добрый вечер. Газета «Наша Нива». Расскажите, чему пришли сегодня сюда? Тетяна розповіді. Тетяна не хоче вирости. А у мене зуб болить, пробачте. Тетяна, може ви все ж? От чому 25 жнивня, а не 3 липня? Потому что День незалежности все-таки 3 липня – это вызволение Минска от захопников немецких. А тут принять... Добре, дякую. Ну, у колоні зовсім не шмат людей, які були свідками тих подій вже у асэнсаваным таким узросте. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе!
Живи Беларусь! Живи! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Беларусь! Газета «Наша Ніва», можна вам питання задати як одному з самих активних удзельників сьогоднішнього так шестя. Ну ось вже 25 років ми святкуємо. Так, а як ви думаєте, чого ще не зроблено для тої самої незалежності, до якої ми йдемо, і об якої тоді марилося людям у 91-му році? Ці ми зробили все, що могли? Ці ми не на повністю скористалися? Так, ну, ведаеце, юридычна мы ўжо 25 год незалежныя, але наш шлях яшчэ доўгі, таму што юрыдычна гэта адна справа, але у нас такая залежная незалежнасць, а трэба нам жалезная незалежнасць, каб краіна наша была дэмакратычная, гэта самае галоўнае, і пакуль мы самі не зменімся, кожны беларус сабе скажа, што досыць жыць у аўтарытарным грамадстве, што трэба штосьці мяняць у сваім жыцці. Калі кожны гэта зразумее, тады і перамены прыйдуць. Дзякуй. Калі ласка. Бяруць сцяжкі нават прадстаўнікі сілавых ведомстваў, у сэнсе не сцяжкі, а стужкі белая, белая. Уже прынамсі у некалькіх людзей у цывільным у руках белыя стужкі. Ну вось, мы ўжо прыйшлі, у прынцыпе, на плошчу незалежнасці. Людей тут небагато. В принципе, як і на любой Мінській площі, напевно. Падыходзяць да дома ўраду удзельнікі шэсця. Ось бачыце, замыкаюць калону святочна апранутыя кіраўнікі мінскай міліцыі. Подходят ближе, как обычно, останавливаются. Кіраўнік мінскага АМАПу, гаспадар Балаба, перадае па рацыі. Можа, камусьці будзе цікава, пра што ж гаворыць міліцыя падчас акцыі. Вось ягоная цытата была: падыходзіць да касцёла як звычайна. Ось так. Ну от удзельнікі шэсця накінуліся на намёцік з Марозевым. Некалькі чалавек уже нават сталі ў чаргу.
Да, жарище з ним пускай, да? Такий ось невеличкий мітинг у нас утворився біля стіни Червоного костьолу. Живе Білорусь! Живе! Ну и подходит организатор, господар Дашкевич. Близко до этого истукана, который сгроб там железом по шклу. Тому мы рушим на истукана, який 25 год тому был заборонен. И мы верим, он еще будет заборонен. Таким чином, господар Дашкевич, лідер Молодого фронту, закликає удільників підійти до постамента Леніну. При гэтым у ягоных словах быў намёк на тое, што ў 91 годзе на тэрыторыі Беларусі камуністычная партыя Савецкага Саюзу была забароненая, але тым не менш сімвалы гэтай партыі і камуністычнай улады на нашай тэрыторыі яны вось засталіся, і нават на плошчы Незалежнасці стаіць Ленін. Но прадстаўнікі міліцыі ўжо па завядзёнцы ніякага гвалту не чыняць. Все сёння абмежавалася пратаколамі, некалькімі складзенымі, але, відаць, потым іх стане больш. Бо звычайна іх і дасылаюць таксама проста на пошту запрашэнне ў суд. Незалежность! 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 Ось до самого помника Ленину мы подходим. Вперед, товарищи! Вперед! З Мізера, що далі, які плани? У нас планы были довести. А отрималась акція, по-вашому, ці удала? Я думаю, удало. На сегодняшний день десятки людей выходят, уздымаюць червоно-белые сцяги. Я нават сам не чакаў, што столько людей прыйдзе. Я думаю, это натхняльна ў любым выпадку, калі десятки самаахвярных беларусаў, не гледзячы на рэпрэсіі, уздымаюць нацыянальны сцяг. Это сведчыць пра тое, што сцяг, герб, мова наша зоймуць сваё пачэснае месца дзяржаўнае рана ці позна. Ну, сорвав на вот голос з Мітера. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Раньше под прожекторами даже было темно на час. На этой площади 25 год тому десятки тысяч белорусов домогались незалежности з обороны ГКЧП и Компартии. Как не гэтые самоахвярные люди, неведомо, ці жили б мы в незалежной краине. Тому мы сегодня пришли этим святочным шествием, как отзначить 25-е угодки незалежности и ушанувати героичный вычет тих людей, які 25 год тому повстали супроть коммунистичной тоталитарной системы, здобывшей незалежность и свободу. Живе Беларусь! Живе! На гэтым, я мяркую, мы сканчиваем сегодняшнее мероприемство. Кто жадает далее удельничать в наших акциях, всех можно взять с собой
тронки, сдаем тут по месту и идем святковать у кавярни, рестораны, разом с семьями и сябрами. И песню споем давайте. Живя Беларусь! Затягивай! Могутный Боже, владарцу света, горитый солнцем и сердц малых над Беларусей, тихо и ветлой росы променял своей хвалы. Дай спору працы, буденной шерой на хлеб, что тёмный народный край, повагу, силу и величь веры у нашу правду упрышлась дай. Даю радливость житнёвым нивам учинкам нашим спайшнив молод. Зраби свободной, зраби счастливой краину нашу и наш народ. Зраби свободной, зраби счастливой краину нашу и наш народ. За святом усіх! Живе Беларусь! Ну і на гэта можна сказати, що акція Молодого фронту ось такий я був спевний канчаток купальських читанняў. Нагадаю, що ми пройшли шлях від помніка Янку Купалу ось до помніка Леніну. Почему тронки вертать? Я все время спитаю, що ви тут здимаєте? Ну, люди ще не збираються розходитися. Ось хтось. Ось, гляньте, провокаторы закидали яйками удельников акции. Ну, их ось кинулись догонять.
Ну, але ми запалили. У нас, ми їх ще на Кострищенській устроили. Да, то есть отмотаю видео и Ты можешь покажешь, отмотать и сам. опишешь историю. Но это они там такие плохие. Меньшего ранга было наименьшей области, и теперь состоится И ты можешь... знести тих людей, які вчинили таку провокацію, складає. Ну, бывает, в области, ну, одна и та. Вот, там просто поглядеть, где там Да. Из-за стенки жопы, походу, ртом побыл, я не вижу почему. Артем здоровых пошел. Что не бачит? Как, конечно, мы не бачим. Можешь что-то сказать, правда? Нет. Деревня Красная. Да давай уже сейчас. Нет. Ну давай, пошли. И нам сказали, что честь на первом месте был криминоген, а на втором красный. Нет, просто может быть еще такое, что... Вот. А нет, два уже. Скажите, а хто-нибудь бачив, як откуль підбігли, ну як відбулося? Малолетные карманники. Да, із переходу, да, вони вибіжали? Не, они тут за колонной стояли. Слева от колонны. Не, он тоже не важно, он готовится хотя бы яйца. Нет, хотя бы ты кинь, так остановись. Что? Еще раз. Да, не выход. А то выкинуть и убежать, ну что ты знаешь. Так а ти... Яка сумка? Капридата ви откуль? Наши Нивы. Наши Нивы. А эти По голове попасть. Подонки. Трусливые подонки, стыдливые. Сраку надрать.